الصحراوية الديمقراطية كل الوطن والشهادة ما شمرتوتي كم قولوا يا خياتي اللي طامع عابر العقول Gosaria Carrillo. Cafea. Hau izango da. Mantequilla tiene pinta. ¿Qué mantequilla? Hostia, gasta. Hau mermelada edo. Hostia, olioa. Ta hoie, joetu. Review oso ona dau. Dana, osea, estandar, baino oso ona. Carrillo Andre Gosarie, baino beak edo gaztelera zitzeiten ez frantsesez ez inglesez. Ta pixka gesto eta komunikaboea. Ta ulertu diogunez, semek ekarriko ditu gain aurkeztea eta hola. Lautan junberra aukeu dortxalan bila. Ta hoixe, ta bueno, igual hemendikan edo mapa jarrikoet, ze hauen gaude Argelian, baino, irie, kanpamentue deitzen da Esmara. Ta kanpamentun izenak die Saharako herrin izenak. Orduan, Esmara benetakoa mapan mendebaldeko Saharan dau. Marrokosen gatik okupauta daun mendebaldeko Saharan. Orduan, teknikoki ez gaude. Ez gaude mendebaldeko Saharan, gaude fisikamente Saharako desertun. Eta dala Argelia, baina Argeliak polisarioi lurrauen administrazioa edo utzi die. Horregatik atzo eraman ziuen autobusez Argeliako polizik eskontauta eta momentu baten esplikau ziguenez kanbio egiten zuen eta gehitzen zen Argeliako polizior eta polisariok eramaten zigun hortikan aurrea. Eta hoxe, piskat kontestualizatzeko bai. Esto es reality sin trampa ni cartón. Fue hecho una hostia, wow. Desastre. Esan diogu alabai inglesez bulatzen dola paseatzen agindu zela. Bueno, konpainau diogu, egutsi diogu bai. Esan diogu juteko direkzio hontan da, buelta emateko kale hontatik. Zuek ikustezu kalea. Nik, area pixka eta plan autago, baina, bueno, curioso. Ahora, itando bero bat. Guapo. Aitor eta biok, korrita guaz. Así como lo veis. Ez dakit zenbat milioi urratutan. Karretera aurkitu egu, buelteka iban hilita edo, eskolatik pasagea, eskau dizkigu goxokik, esan digo gainen ez ditula, gero pasako gehala. Eta hoixe, diroa, eharra, esan barko iu. Beroa, baina bueno, hoen behintzat, asfaltotik angoaz. Epa, kontu, Igual kentzeko ziko, bezako. Epa. Jatorrak un rato, Mundu guzik agurtzegu, zaki turista pintak edo hartzen diguten. Eta... Hoi, pena... Zikinkeria eskaula hortik botata. Epa! Eta Mercedesak, A tope Mercedes. Venga, seguimos informando. Kilómetro 220, 5.45... Eta hunde berroita mala pultsazio ya. Eliminó. Va. Eliminemos antes de empezar. Bueno, sartu da kale estu batzutan. Eta bain ez aukegu kumei jarraika, así que... Ez una jatorrakia. Kontatzaile, botat dituztela uparre. Bazilatzei seguraski, bai. Eta martxa. Etorra abusando. Oye, eskola.
Hau. Matraza. Matraza. Vamos. مقبول الحكم الذاتي ابدا وابدا ما هو مقبول ارض صحرتي فلاشي سدر فيها عرض طول واعلم عني ماني ماشي عنها يا اللي فيك 1 kilometro piko. Iristeako 10. Indio aktibazioa. Gracias, la copa. Bai. Hoxe. Oain dutxa, que no... Zabazkaltzea, oh. Abazkaltzea, A ver si esate buen. Suziak. Bueno, aztek, kamaraztu zait. Baino, dortxal hartzekarri dugu, eta hemen dortxal hartuko dugu. Guapísimo. Kontako izegu, gaur da, igandea. Eta maratoia da, aste harten. Venga. Egunon, bueno, atxaldeon. Die, 6:21. Sieston buko berri. Egunon. Behaien Jaiman. Oso guapo, por cierto. Temperatura árida, esango dugu. Árida. One day later. Egunon gaztegendes. A ber, azkenen aztu inzitzaitela grabatzea. Zesan behar nun? Bai, hoi, korrintez bueltauta gero ama pixka preokupauta zen aber galdu ginen, baina hoi erakutsi genuen kontrolatzen genula kanpamendun ubikazioa. Piskat, mapan, Google Mapsen puntu bat jarri genulako gure etxen. Eta hoi, gero pixkat dorsala jotea junginenen atxe baita bazila bintzigun da aitorri jarri zion aurretik handasan zion, venga, eramo ikuzuzu guain. Nik etxea bueltatzen eta GPS-ekin akutxik duzuz. Baina, bueno, hoxe. Ingen un siesta behiek errezatzea juntzienen, eta gero hasi nion futbolen jolasten etxeko seme gaztenakin, eta auzo guztio juntauzan, eta partidito bat buta genuen baita ere. Seguraski ez dela lo más recomendable cara maratón. Se destrozauta bukago genuen. Baina, bueno. Eta bixe. Eta gero, oso guapo, behiek ramadana bukatzen dutenen egunekoa, eguzki juten danen edo zakitze hostia. Iten due tipo 11etako, ospatzeko, aldola jan edo lako zerbait. Ulertu etenez, Eta gusten genuen afari ezala. Eta, kriston ona, De hecho, tortilla zeon, que te cagas, en plan, tortilla patata. Gaztakin, baina tortilla patata. Eta beste gauza batzuk, terrible ona. Eta, oigan genuen geren hor, ze izango zian. Gaueko 9:30, por ahí. Eta esan genion tipai. Guia, lota jungo gara. Atzo baiten genuen lo, 5 ordu lako zeu, Eta esan zegoen, tanto afaldu behar. ¿Cómo que afaldu? Digo, bai, aurrekoa zan, ospatzeko raman batzen dala, da, desayuno zera ditzen du, baina baina afari haukegu. Eta Eta orduan hor gaitu ginen, eta afaldu genuen. Asuntoa beraiek, guain behintzat, eskola eta hola behan dugu hasten duela, zezan zegoen 10 eta piko. Baina, bueno, antolakuntza guri 9:30 jarri digu, zer dago zehazki guain? Nociones básicas sobre la historia saharaui. Bai, da. Nociones básicas historia saharaui eta beste pare bat gauza. Así que, hoxe, nola beran duzan, lota directo. Eta ikusiko nuevo día, nuevo vídeo. Vuelve. Venga.
So you are welcome, and we are highly appreciate your presence with us in this edition. And at that time, I realized that the time was running out. The Sahrawi people came running from a bloody war and settled down in the refugee camps in the Hamada Desert. So due to the political situation, the Sahrawi people were forced to change their way of life from nomads to settlers. Del interés del gobierno saharaui en este proyecto que tantos de sus objetivos, uno de los más importantes es sensibilizar, es dar a conocer la causa saharaui a nivel internacional. Para mí personalmente es un honor estar al lado de Bashir Mustafa Sayyid. Thank you very much. Como vosotros estáis aquí para dar visibilidad a la situación del pueblo saharaui, nosotros la damos en Europa. El saharaui y la diáspora se inició en el 2020. Mi principal, digamos, lo que yo ayudo principalmente es a los jugadores a hacer un seguimiento a los jugadores que tenemos en toda Europa, principalmente en España y en Francia. Yo era un jugador de la Federación Saharaui y la Diáspora y ahora este año ya he cogido el mando de entrenador. ¿Qué tenéis vosotros como ciudadanos de otros países? Es dar la imagen y visibilizar esta situación. When you get to your start line, you can put your warm clothes in a bag and then put the bag in a bus. You will find all your bags here in this place. Komune de locos, Bai, oso ondo jonda. Bai, baina bastante perfectin dut. Serio, Zeberoa, hostia. Baina ordubik laurden dutxi, Ordubik laurden gutxi. Erra. Guardión, gazteek. Zer duzien? Ordubik eta ez. Ordubik amar gutxi. Ordubik amar gutxi, esmaran. Goizen, bideoiek, bai. Eukideu... Uste, ez nediten, Bai. Eukideu... Zera, conocimiento técnico edo... Breve introducción a la historia de Saharaui. Oida. Tipoa poliserioka. Oso ondo, egia esan. Hoi bai, itzulpen gintzakin daola komerik, baina ondo, ulertu da. Gero itzen dute beste bi gaztek. Hiru, bai. Bat azan violentzia, movimiento no violento la saldudona. Dala, mobidatzuk dituzela Marruekosen, Argelian da Tunezen bai, eta hauek. Bigarren azan Huertona, ez da? Oida, Nomad Garden. Tipo batek daukela proiektu bat, Muchas gracias! Jatorra. Pizza semea. Hoi, Nomad Garden, hola! Eta horrek zauken proiektu bat,
barazik eta azteko, ikusten dituzuen kondizio hauetan. Aretan. Eta hori, interesante baita. Eta gero, Saharako Futbol Federaziokoa. Baita oso ondo. Ningua justo, baina da gutxi, Argelian jolastute partidu bat. Eta hori, pixka bat, tipo ofizialtasuna bilatzen, eta Europan dauden Saharako jokalarik kaptatzen, eta saiatzen bai. Lortzen behaien kausa mundua zabaltzea. Eta musika oso guapa. Eta hoxe ez? Eta gero Consejo Tekniko Karrerako eta bar. Gozalduko deula 7:00 egun gantoki hortan. 8:00 abiauko da autobuse Aiuneko kanpamentua. Eta beste kanpamendu baitan, batzutan baita utziko ditu beste karreratakok. Eta ze baita hori media, marka eta boska egiten da. Baina hori, eramango digula. Gero arropa eta bueltan emateko egongo dala autobusek. Eta hoxe, ez dala espero Siroko edo are tormenta ikeotea. Orduan, printzipioz ondo. Ikusiko bihar. Aldapa darrela bukaeran. Hoi da. Aldapak, zierako trama oiano dala, eta bukaeran pixkat aldapak. Basamortun ez gara galduko, hostia, besoanek eguitea. Cambio de orientación. Saioko diela markatzen daula, eta baita kamioia kotxek daula ibiliko diela. Baina konduzibiltzeko wilaia dala kanpamendu ezberdintan sartzeakon. Hor bai egin da. Chao, chao. Bueno. ¿Cómo tú por aquí? Patrocha. Patrol. Izango ditu urteko honek, Matrikula daudio, Egarra. Hala, proseguimos. A few moments later. Socios, maikaterdik. Tea edaten. Ta afalduko eu. Ta hoxe, somos maratón. O no somos, bihar ikusiko dugu. Behintzat, ja mediku ez autu dugu. Espadizikoa. Eta jatorra da, gazteleraz daki.